Nirmala kenyam ka nasdi ali kontin barwani lingwasema anda manduni shankos nyamle anu ruashni en wale shanka jandangro widi diokka pai ngwan ronkine dangro widi jandangro widi bakel bikon special report me banajaling report me bere which ka sa Sudan take rwani chalat rewi ki juba tigoro banyo ga yekel kana gwasin kokien tin kon to rectin kan kono ni ami jiram jidid gwasema kan online tv channel ko lela YouTube mi linge jaka YouTube ke gwi jaka page da goro jano jindere channel de support de subscribe ko YouTube channel la ka de ne gorba ka Facebook page noir online tv channel bari por me ban je linkel ka do badan en charge non ka je ki de kon link je to kon kelleri keller to keller to go to gur liang ka tandian boni bacon to kon ler shup ko dio gwas me to gur banyo ga yekel ente mangai kon dia to kon lat ko ne rewi ka South Sudan ngai kon kuma South Sudan te ko let ken queen quarter election agenta da nothing they are preparing themselves for national election no dino take til lero di antama no tibu kona ngach eno mwana ukedi chan je to ka jawnyam kuma kirmi yadi chika rach kana sharden yach ko bika let kel ke kuma SPLA ayo ki bika let kel ka bon dialtin kontin cha gagrar kitin jikana gagrar according to their report jodan jikan lat kana gur ka no ne dine dialde ka let kel ka tadan gwi kana jeno de maler kula ben gaje jen bana min gujone no ngum chikan lat re wichin gwi mi ka juba government dung sa Sudan chikan announcement chikan lat can be let kel ko opposition group big let kel ka bon tentador can be let ko ba ko inquire ba jala de kandial ko ngai kondial be ko inquire be ka jen pai wara won beben ron kin dangro jandang re bakel Ramadan la ler la kala de la ran information minister aten waga aten che right gwasmene ajene kuma diena la kuma kirmiyadi de jene ready ko bika right kana opposition party ki bonten konti la opposition chet ke kuma SPLA men right ke Dr. Machar gwasme aten waga aten Malaran information minister ka kuma kirmiyadi che jawo che jalat ajene chiga right ke senior United Nation official wudishal ke Graham Maitland chiga right lo de now niamedi kamen chiga lat gwasme che laro nene ajene go ne o bu right ne ko dongde ne de tene kor joga kumen we won't talk in a state of fight ajani chine korgor nong ne no de na de karach ko de mal derben no chela do ne kuma kirmi adi plan di ente ko bi karach ka ken opposition group shit ke kuma SPLA yo marai ke Dr. Machar ten ken bu rai ke ngai kone Dr. Machar ram kel kanetin kon tila jimal ke tan ke mal ke 2018 ke je report me chala do ne shikir mi yadi kana bonde ya ken biga right no ke party dunga SPLA yo kana bondin ko ken ko de ke let kel before ken ko inquire ken network ko de ko inquire de kulu we gweste ne dial gwaseme kuna focus ko en Dr. Machar de ben rare di reitigen ko jen yan ka jaga chanka jandang red bakel ka pay jok ron kin dangro jandang red di shu menatema ngode tere lok re wi ke juba ka chagu jino yende ka tada na chagu ke je wago yeno jen politically motivated jen mi joke kiro no jen deri Dr. Machar deri jalon dera barar entem right corner ko Dr. Machar tere yena Ramadan kuti dial ku karan gwaseme en Atenelo yet perino ajaram dan la deputy chairman ka kuma SPLA entem ajel acting chairman ne ka kuma SPLA ajel le dialo ne right am right corner chete re wi ka South Sudan gente jien chewe ka USA
gwada dane ko dial ko lo facilitating ke we right tin ka do dande malder ben ke je ka sa Sudan raja gatin ko ne lat ke jek kuma kirmi yadi kan do dande na de ko nyam ko je chan to ngwan ba chan ke ling eno ko ngune chalato gwasa dana raja tin ke kuma United Nations ke kuma United States Nathaniel Perino jen chaje invasion en wo bewen winimi ko betin diala konen cha la da kuma kirmi yadit bako nyonat bako nyot international community eno amendian cha yaro kume moraike kirmi yadit ko kirmi yadit jara medan e tan malewal ke 2018 ke ne Dr. Machar en male dan e cha tan ja jojo nu kan ngwan kan kolot shit ke power sharing agreement e chalat te de ngwan long ti shiwe jek te banling ban ka jen lere me do be dan e chagat chamal cha tan geje ka ngune cha yat pinyo te diala to chikir mi yadit ya nyok kam lo ka ke benye ka pin chamale dan e cha tan ko run kin dang rol badek je nyok kam benye ka pin ko ka cha ta ne no ka ti de los ka jen gwa sedan ka peace agreement mo chala do ne de kwar de go rudien ngat en peace agreement ne dan e cha ta no te kan la let akir kentin kan implement ka ti manyam chikon dia la ngaje no tel mar kam quarantama dag ma char kene kir sig tel mar no che tel ngat kam ne ken mara dien reform e dan e de kula la charge delay ta dan de nar mat keje cha ke delay ke dia la ti kuma kir mi yadit right now right kontem de kon yugo no within South Sudan take some areas te ko tegaten te jongletin ti yund state ten ta penal tetin ke western equatoria gwadi ala ti chaka fek akur ko la kuma kirmi yadi la SSPDF la jen ken biken bonten konti de dor shit ke bon SPLIO la kana me ko gor kano de ken yar ke liu ko de ke chutel power namo ami changach already ajene kuji United Nation ku kan warning ku kan le to beno ne yen palakur biaka agreement biaka dialogue ke nyoro gwaskel biaro ko right ajen tu ko dial ke jen tu ti dialogue mishi abben karon table abia nyur gwaskel yene to jaga jogo no bia mal bia kule jegede right now peace agreement e dan te ko jen batedi ba collapse la total collapse ba right now wa ngude te mende te tin kan roda no go ka roda ni chun ngui nguta nda na chala tin changne me ge jen o chep che wetaren pin but not yet kan ne jega long ka ta dan chalat kije kwala no di mu e kan sikir mi yadi che dagma char che jelun and then you jen o South Sudan ba were ko ke report dan en chalat gwasemene shanna riktin kon lat ko ren chana kamen gujba la security situation shirgamen chana kegnun ray wiki jongli state coratin apnal state coratin even unity state mi jin wika equatoria ba korbi o jigen winemi chawo ken kurti ti toga kam kuma kirmi yadit kam government kene opposition fighters kene de kontila deni SPLA IO kuma SPLA kene kuma SSPDF take a court la jende ni SSPDF biken deni SPLA IO biken ga magoda kontigatin ko gor keno de ken mutually territory ni de ken ke gain ke de ken ke regain ko kuma SPLA IO ko de chular no SPLA IO kan tigatel wan ki ken tigatel power so kuja mo shi kan de ben ko de ga negotiate ke kuma bangden kono te ke kuma dak ma charan tama ata dana bum kan keje kami shejen sheje kirmi yadi sheje de jek chakalat rewi ke South Sudan michigan bum mala ka ma ka bugo ren bar ka chigen binyin ke kuma de kum je guje no en par ne me par mi chitelot chigen te galwan ko de kana joj so kuja mo shende negotiate ke ko jen ta dan lat ke kirmi yadi ngai kono ba wi mon ke lew mi rami mo mi dalli no ke lenji je kelwang la ja ju je ken negi chia negotiate ke je te mabia yat pin madong de mal de jenung chi chi jam no ke ne konti la dictator so mi jini gu yen kir ma yadi agenda na lede la ona no dere kume SPLIO no dere je niach ki dere je yar ki dere je joydor no la ngoda ba la kume SPLIO la woni jen kame benial no so kan korchit ke tie wa bi ke South Sudan bi kan year unless she can kwar she ka agree no bi ke let kel na me da la jen information da na chalat gwasme ne ka queen kwar ke election ka gwasme te te me cha kul te gwasme eno en queen kwar bero da la talk belet rewi ke South Sudan
akuma kirma yadi de gwaye ejeni ba kuin kwar ba dilat selba kirma yadit ka tin mi chit kana me chikan lare yes ba kuin kwar ba dilat ke jeron kin dangraw jandang rawid bakelame ka pay wonbe akani kana confirm akani plan mo jatin ka chare le ken kuin kwar ba dil to ngai kon diale eno kuin kwar la to gwano de jala duno take some issue titetin te goro ba address ki de ka wo ko shi rek che bere wi ka Sudan en kuin kwar me mi chala de la jen kuin kwar man yam re wi ka Sudan me kwa independent ke chiang chop ni me kwa je ki me kam ga na ku me re wi ka Sudan ni ke 2011 de la jen chang yam mi sha national election charge lat re wi ka Sudan ngai kon dia lam non kor dia ti kana lia dir me kelu anga nongom e kuma kirmi yadi ka logda ko ba national election ba jalat entama no kana no de kuin kwa de jalat ko e jene che dakma cha che yen ka che de ne spila ayo che ga joy ka cantonment sai e jene television no tiang machar e jen reng machar te tel power yen ta dana guje jeje but right now right corner to pressure taten ka international community mi joga kirmi yadi no jina mugori mal loin Dr. Machar. A international community should come into USA, la United States, and okay reported chicken lat. Lat can no tele kuin kwarme de lat. Katiram kel dan chimal chi ta intere tijen. Chademento. Mal beben enemy a chara madana shayen la SPLIO leader Dr. Machar ne me charge konun ajen can be credible election bukulo talk but mo kan dar Machar kanalun can tell mal medeben but gwasa me lat kum kirm yadi den wonene can keredi e be kan let kelke kume SPLIO ngai kone eno bi mal beben la mishal ke me election bala bayala da gwa ko dongde na wunyin tinrun an election ko balat ki kuin kwar ko balat gor kan bondial SPLIO men bondial ko ken bagadil mat gwaskel bikete ka agreement minyo dodi telebon mu ba gakrar telebon mu ba tagrar mu geken o jene telelot ci United Nations ci kala do ne ken men gor ken long re wika Sudan o that mutual peaceful election for everyone ne dial de ken tekamal re kuin kwar kan mon alote ne de mo bong rech charande jono jinati na ki ngakti ne da langu da la credible election metega transparency ketega fairness and on gwada dan kuin men kwa inga kwartin na mo report mi kan lat ken tega promise mi cha kula da kum United Nation gwada dan rogatin and okay kum kirmi yadit cikan ga jogono ne mo yen peace mo yen implement mi sha da ma char cha ji release ka sha bondi al cha no ngwaskel ci kum United Nation kala do bine ye lok and bine ye support ke process ne nyin kuin kware ko kuin kwate do wala gorke gore funding gore you everything gore ke sikaren yaje no mo yen malu yen no yen kon la Sudanese bine ye lok ka ta dan de kuin kwade jelat ke jem mana den gwasme akene bukena lok ano ke institution bukan institution bukan jakarede ko te do walon te kalat anyok tikan kumunyo jogono ne bine ye lok ke we give technical assistance bikana bikan ka lok ko ba credible election ba kulo kan daga na lok bone ka ta dana de na de kwen keje rewi ka Sudan ki ta dana gor ka na pingeje ana we ne ka kan ballot box tin ko na gorke ki ta do ba dana de na de ka register keje te dialati kum United Nation bine lok ka ko ba kulo tel kor ki ba kulo tel malalar ke no e cha nga ka cha jama kan tel mishal shooting ki ba ti dial ba krik kan tel mishal rigging rewi ka Sudan bala jen election mogwa mutaka transparency ka ta dana gorje ka je eken but gwasa me te ga mishina ala dir ka kuma kirmi yadit ka jen kuin kwarna mene a china focus along te ga controversy a new controversy na me shira ka some changes te chalat ki do mi chana te ka ngotte chala yan pinyene ka gwade dana ta inka martin ka 2018 ano de te ba kon lat bu kuin kwar ba kula lat antama shi kuma skir mi yadi te ga di gan ga gar manyam anji kan la population census shi kan goro de kan ger alanetin kon tin de na kula kwan la pingna la jang haike akir mi yadi de nene population census ke kwen pek nanat ajena balat ka kor ka misha election cha jalat ke cha kuin kwar cha jalat ne me cha guje no shi chong
rewde chikin mi adi chela do nene ajene ba permanent constitution baje nyoko mi yot ke jogba baje o lat permanent constitution cha kuin kwar cha jalat munyono di ala bongon mi diden danan cha gor ke queen en dial ken baje o lat ko kore chi nadan gwado mo chi ken de ko laro di chi na chicken vote ke chika kwarke na kon nokon ngi kana kwan ebe jen government ke kumdan ba la let bakulo nyoko ko focus tin chagu jono titini yer malka ke yer te kon e cha tan ke peace agreement ke 2018 anyok chagu jono tichit kreti chikan so zan chikan benang niam bete ko ba ken kuin kwar bala kwal ke bete ke shitting ke bete ke jeno dong de election bode jel rik so mi chena mo chala da wo shi chuong man chala da kuma kir mi yadit e we ka kir ko be kuin kwar be jakwal so mi chikan me miritin anyok man da dien no de kuin kwar de jalat si opposition parties ba chiga right na kanayen la ler no te ko kuin kwar mi balat ka jen pae be so kujamo chine gor no te kuin kwar balat so kuin kwar ba jadil nang ka ruon mu da dien na me mi chikana la de no nam de la report mu e kaya kwana we ka another breaking report take a journalist Misha detained which ka United State ka Lair County journalist mo e unwara shure shwale James Gatieg let maje ka jodan shalat gwaseme wajen cha kap chonga Lair County ka report mu shalat alajan la lede ka radio station mo ki local station mishwal ke Lair 88.0 FM radio station mo jen la tobeleri ka jen la tup ken program to wan ke kwi jidori ki kwi wich la lokan family mite report mi ben bekana lat ana mite program lat ke bekana lat non dialati wa lokan na keje barai na je joje no ne chawudo mo mala journalism chale gatik wa chaje yen ka korga mi tege tur mi che tur la tur mo e tur torbiel wa ma kablet den tur bil mone gwa ko nang ten kana indicate gwas me ka report ba chalan jenudi wo che ture che trailer ki track mo je tur mukab je don chai gu jeno jen che ber shelele shelat tel ne rin wan ngin madan le rode baduno ke report dan chanung chalre unene wa chi chuon ko de journalist de je yene ko che ture che jakan wa mi chiken me ajena jag ne tin wan ko chiken bu we wonyam ko mi ba na ba ka yan ga gwaz dan dong de rande tem der lar wan mo ni che gwa intimidation de jen anyok ne rin walat kenu ne mi shane no chawud me chaje yan chi jen karwade jala jo la kula kap kan yala ko cha goro run bele nyok mu tuwa karada dien ne me eripon mi chala de ken ne rin walat kenu ne re wi ka so Sudan ala journalist ne la ka arrested la ka intimidate kan ba la ka question tichit kreti waja ke journalism bako bel beje lung rewi ka Sudan ke ken yen journalism biya la dangwana ke yo mi ranar we man la to weje lalet baji lo tagrar ke baji joj agwad me chinaro karamadan en la local commissioner won mishale Stephen Tanker Riekdong ana che deny en mishkene me Stephen Tanker Riekdong jenin tele ramisha yen en ramadan la journalist jen cha kemni je ko bina break je lo chirmi kene we are simply doing discussion lo right niken badena mo chi jen dana shal ramadan la journalist jen ja kep and okay report dana chalat ka chwala duel yena so ne me we mean that take a different version la dung ramadan cha yen ken men dana chalat ne te kon la kwar so ne me a report mi chalat me de kon dial eno take ngitin another thing take a report mi chalat gwase me kuma kirmi yadit report me gayena tem mishal ke East Africa community East Africa community kan ka community to goal to East Africa kan charan ya kan ode kan let kel ke quit trade ke queen economy la kunya gat ke cha bon te alto chalat gwaskel wachi self kirmi yadit no che jena agreement shit kana mo ano che jetan na me a new law ki ngot ano East African community bika let kel cha cholo do East Africa Community Treaty Act 2026 jen dana cha tanya no wa mi chikene me nyud jeno jake kum so Sudan kana bon kana witin ko ken ke bon ko ken ko bika mar chike kum Uganda kum Kenya ken widi al ko ken ko de kan ta kamar ka queen economy ka kon so Sudan chen nga chaka produce la we jige no wan cha no we dien so East Africa community ala gurumden ko na chala tin gwa mo wallet ken kel ko bi ken
gabba bekana jagama gwa bi ngan kon mu gece je bekana realika ti dialati waka kana content cha ta nya kirmi yadit ko bi East Africa community biga let kelke kum South Sudan ke gi South Sudan ka Jordan chalat gwasme Ramila legal expert wun Michel ke bengi dion mabor kelado ne jene me a big step forward jeno na niam jene me dire long ko chalado mi chikene me be South Sudan jako bika teke dul te goro balat be South Sudan be jako be teke rule to go to bariale ka be South Sudan be market be jako bagwa so ne me mi chalada ken but there are some challenges ke te be be de tin ngwadamon maniam en South Sudan point be trade barrier ke do budan la na la ka tol keje especially ne kon te kwa wa be je dilwuj mara dien wajen be te you to ba European pay outstanding fees te you kan European ke mi adit ke jen kuite diality wa be kon European ke report and dan en chalat gwasme ka another report no dora shal ke me Jonglei state ne me new report ke kurum paito chala do ne wa cha ne chop ke kin dang wan cha ga displace re kurum ti to ke Jonglei state no and gwaza dana kwa na displace ke joy na tin PG county wa condition winimi a very difficult PG county te kana malakal chala do chire ke to winimi wane din kone a cho joy gwa kur ku me SSPDF wa riudien dial toy karar teleka kwak toy ke tere jien tele dul no kenyok ba wa helzi care ba tele jegalung tele gwaji kan waltin no ci local leader wun mi chala pur pol che jalade no chala do ne na tiken ka kwan dundo tele ngu tele gwada toy na tin ka tam mentame dem nial kan nial mu dem la na la ka ne ga la jot la kan te berar anyok la te ke atin wan chet ke te chal ke ejui jwat pini ko mitel gwato na tente dialati ne wak condition ne de lat Corodian railway ka Jonglei state gwada pai ne ti jidine ti chop ke kinun wanda pai ga displaced ne koreda ne chitwo nyamarun ramkel michirwach jani jilodien te the long ka kon mi cha kam ka bat yela do nguna bo ngut ken ka mishushken so kujamo jana gor jana de nat de ka lede long ko de mal de ben railway ka Jonglei state according to the report dana chalat gwasme kanywaga kamalara je yeba no local authorities wun Michelle Suleiman Deng no che ti generating kontila humanitarian no de support ke kwak chit ke shelter de support ke medical services de support ke educational material la kwak dul gorke ti dialati katilat Corodian right now ngai kone re we ka South Sudan te ngwalung to wejecten but the main issue gwasme ke do badan mal ben ke je ene mi cha dag ma char cha ja konun jen mal ben ma kan dag ma char kana konun tele Michelle ke mal ajen andana gorde nyu akon kel an ban nyu je kana the report biate kamal bye bye